Hakan Rio Trek Weyong Arjab Rio, Kinong Shong ko Kerpong, East Chanda Hills District, Kila Penlong da Jingalang ban Persha, Yagjing Terwa ban Shnai Star 7 Private Limited Plan, Hak de Geshnong. Kani Geshnong kabaran sans pangut kiblayo ig hok tebut, berkumba shispa kandai pinyo tuli long yeng, kaha basutunga saipung constituency, bat hapa po upur usam ka ilaka Sumer. Lakuno bu rang basnong ba mithal lamurong lam secretary ba penkloy pasleng badu assistant secretary ba mio lamurong ki don kti ban penyo caka Shaka Star Cement kinong shong ki ba persha bat kinong elam chungki kila pensngawi jingsong khya bat kila thoru ba kila pha bon tli jingtho shi bor pnya district ban pensange ga jingtmu bat ban wengi rang basnong Kleto ba urang basnong ai ga no objection certificate kandaran jingtep lang ginong shongshong ki ba persha alpa ban lilam chaka shakate ga company lakanno badan tang khasam ngut ki bakershan badehi tang ki bahiyang urang basnong beladan ru kacing temtep ba kite ginong elam shnong kilecha office deputy commissioner ka East Chanda Hills district andalamiet bansoi ki kot kisla Shushu ini ginong shong giletu bagila persngawi gani shuba Kristen Langstang MDC uba Tombor Shiwan Chief Executive Member ke Chanda Hills Autonomous District Council bat kumjo udaloi bani krannya gani kam Henry kam shimlami so ai kila dawaru ban weng yu rong basnong bat pelang election da gawai bat benrap bagi baret bor ki caka kendong ki shashim kabu hagi badan bor adu kan ga kanta manta mangi yo man pelong kumne kali dar basnong Nagamanta bangi persya ya kajing INOC rumah sinong sa Star Cement Private Limited dengan nakumta na kalian chongi ni lapolong meeting la kumno arsin license kata ka we ka bangi pelong kabanongkong ni pelong haka sandrip Januari ajar pendriung bar kabar hatangin ngam kan mau kata tarik tambah ka last meeting ka bangi lapolong haka arfu saldrik Februari ajar pendriung haka ni meeting ni bro kumni ni haka darbar bang haka bro ni persya ju bangi ong yo Wadamai NOC ya Star Cement amar bangi sini ngidang im hakar periang bangi psa bangi kun ki tijongi hakat daga bangi kamai hakar periang bangi buskul ki bat percaya pasam ki kun ki tijongi kumta bat lada me pidiang me ay ya Star Cement bahkan yo lat pencena ka hapo puru sam jogo jongi kan pensniu ya kamariang ke bangi julong hakal er suba to kumta i nagara kilo jongi amal lagi por bangi pelong meeting ni yang percaya bat bangi ong Wadamai, kumtaan ilang kilang jumpa pa piliong. Ya kajing par NOC ka Star Cement Private Limited. Ni bersya jur ya kajing NOC jong roba sinong Shaka Star Cement Shaka Company ka Star Cement Private Limited. Kumtaan ke por nadu ka trik bangi sedang pelong meeting bat hadu kene ka sing bangi pelong kaju. Ban Sina Factory. Ni bersya ya uwe sinong ban Sina Factory hapo upulsam. Persya ya ka Star Cement Private Limited bangim sya ya ka bansina ya ka factory ka hapo pur sam jaga senongjongi tungtang apa sat kijak na hak tinongway first of all I would like to give thanks to all of you as the citizen of Kerpong village you have spare your valuable time to come here to share each like this to strongly oppose to the headman and some of the member of the village council who issue NOC to the company of Star Cement Private Limited. So from all such from the first meeting, we came like this on the same agreement. He keep it without mutual consensus of us. So from our side, today itself, we ban against to the Star Cement and also to the more especially to the headman and some of the member of the village. Before I'm conclude my speech, this is my humble request to the headman and some of the member village and also to the Star Cement Private Limited. Please consult that NOC who already given by the Wechong to you. Te ngakarpada yakipat ba waro uyais kami mhoy chai kata a factory bo chnao heni kamada le klur maru he chnong klur maru e ikipat ba tang chipau khasan ngud eki iwa prayung prasem kiang ohe de lai ke cha office chadis chasan mala satai la sign ki hyper privatization yau MTB sign ki chadin thia upai da ida percha jurika mcha tam cha sakhiat ika uchna ki ania factory kam le tu we i le mcha sakhiat i klam da hun upai ba klam da hun kiria kiduk kisu ki concert konrangli ngahani por ngada percha sakhiat la du sam tarik ubnai January ngada percha nga ham san wa he chnong
ya kamani ladam sau thu lang mhoi sang klur mar me to ani to wo yak o im ki khian ki dio ki paten ki peji yong i ki khun ki siu ki yong i mhoi le thala me ni I percha juri o da sanyu kana e anosi khlam ti bi da le ule ditu prawa je sin yaw ngai ni tin ongai pi pai ba toy pai ba I habira manjur lang ang pai ba u percha jurum sai ka percha om cha I jing komplain yung I long ba kayap ka im yung pai ba to pai ba Atrong kita wa I dale bor we chnong wam em jing tip long ba ka im lang salang ka chnong ka thau ban lalori te hajrong kita bat I le em do dai thau ka company kat kam man pai ba em dai company na kat kam te I kinong rep kinong riang ki wa sai da ki mlam liap bat yuluti I wa play ka ni galat kamani wa ujor persya yo he chnong le jubor klem da tip kalong yin kalong sem kisnong githau gi yogi boro silen sat Denga kam kaman be ka wadakat no snam ima katula san paule snam irta yang ngahani yuwa sakhiat damano kawayap ha ka jing im yang I haini por denga I kam ki nga kam kaman be dapat jengai bad asnyok si haman sin yang nga wayu da yap ki kian ki diaw I wada ju imi ha ka rep ka ki haka rep seinya haka rep donia haka rep semrit haja da yo ilayung yo ki wadu ki wacha yo bor ki tedi ni ngakam ka yo haini por u chnang I mano uwi wam chim khia ya ka im ya ka yap ka chnang ka thau ka yang I tedi ni ngara kalam percha haini por percha ya ka company I wam cha I uchna star simeno haka chnang ka yang I yo I to I kam I khon wadu chanong kendong I imi da karep karyang tengah ni wan percha jura mut I kam ka chnang pong percha juri ya ka star simen wo chna ko ha kan ka chnang I te I wato I dang imi ha ka rep karyang wo sabam sa kejap I ye khon yong I wato da karep karyang te I le dang yo I ya ka le er ka wa khut te impu kwa I ya ka le er ka wa tnit I kwa chua ya ka le er ka wa khut ka ma da ju imi kam porm chua kwa I jing im iwa imi iwa mani jing imi wa fresh mun kwa I ya ka wan ka star simen wo uchna ko hani wo e wan ra ko I te kejut tapi kam ju le I kan kam jing tip yong I iwa to em dai thawi cha ka star simen I dai thawi cha ubru wa chimyak te im tip I wato wan rau yo chau ya ka star simen hani chnang I te I percha juri nang pai da kam na percha te na I percha juri I ka kam ma chnang karpang I percha juri I wong kwa I uchna ka star simen ha ka chnang karpang Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya